O le group o se whaamai e vāiti ai le pito I lunga o ala ea. E tele ina a fia ai whanau la iti. E a mata wha solo mai a unga le fulu. E pei o le ti ngāle wha I. Fever. Tafe le isu. O tamaiti a fia I le group e maua I le tale tui. Whaafai tau na mānava. Pita ngulu le mānava. E whaatetele ina I le poa unga o le group. Po taimi wo whaali I aisi au tama. E leo se whaamai o onga ai mawhai o na tinga aina ai. Ai loa se sui whaale soifua malolo ina. Pe awa aia tūlanga nei si au tama. Whaatitele ina le taangulungulu le mānava. Po le whaali I maua le mawhai o na whaafi le mu. A whaio e popole, vili le Healthline I le ovalu se lau, ono tasi ono. Po le toeva ai le sui whaale soifua malolo ina. Vili le tasi, pe awa aia tūlanga nei si au tama. Lanu moana le ngutu po lau ngutu, po tau mānava, po le tau whafangu, po le whaapalu pepe vavai le tino, po le tafe le whaua.